Goeiedag, ek hoop jy is reg vir ons afperiode sessie en ek hoop jy het 'n wonderlike dag tot dusver gehad. Vandag gaan ons kyk na die beginsels en konsepte as ook die definisie van die vak Engels. Nou wanneer ons Engels gaan doen in ons sessies vorentoe, gaan ek heel waarskynlik tussen die twee tale spring om vir jou 'n verduideliking te gee in Afrikaans sodat jy dit kan verstaan in Engels. Want ek neem aan dat almal wat nou op hierdie stadium basies kyk, se Engels is hulle eerste addisionele taal op skool. So let's go on and look at the definition of English. So English is the study of the English language through the concepts of reading, writing, listening, and speaking. So there are 5 concepts to look out for when you are doing English in school. And the first one will be your language skills. Your language skills include grammar, vocabulary, sentence construction, and punctuation. So dit sê vir ons hoe jy sinne formuleer, in watter tyd jy sinne formuleer. Past tense, future tense, present tense. Ons gaan kyk na skryftekens en leestekens. Ons gaan kyk na meervoude. Ons gaan kyk na trappe van vergelyking, al daardie tipe goeters. Our second concept that we are going to look at will be writing. Writing includes your creative skills, where you write stories, essays, poems, and letters. It is put in place so that you can explore your creativity in your brain. Met ander woorde, om nuwe woordeskat te kan gebruik in skryfstukke, om jou skryftekens en leestekens te bevorder. Our third concept that we are looking at in the English language will be reading and comprehension. Reading and comprehension we find in basically in all of our language question papers, term tests and exams. So it's where you get a reading piece and you must read the piece, interpret the piece, and answer questions about the text that you have read. So dit is leesbegrip. Met ander woorde, ons kry 'n leesstuk en ons moet die leesstuk lees, notas maak op die leesstuk en dan vrae beantwoord in ons vraestel daaroor. The fourth concept that we are going to look at will be communication. Communication is speaking and listening. And we enhance our speaking and listening abilities by listening tests, by our orals. Met ander woorde, jy gaan 'n mondeling heel waarskynlik doen. Nie op hierdie platform nie, maar in die klas. Ons het maniere om ons mondelinge te verbeter. Luistertoetse. Al daardie goed val onder daardie konsep. Our last concept we are looking at will be the literature concept. The literature concept is a concept where we investigate novels, short stories, dramas, poems, and read it, interpret it so that you can understand it and then answer questions about it. Dit is waar ons stories lees en vrae beantwoord, gediggies, kortverhale, dramastukke. So the English language enhances our way of communicating. It enhances the way of speaking to other people. Without the English language,
there would be no communication through border lines of other countries. English is the universal language, and we need to understand and face the fact that without the language, you won't be able to communicate in business types of matters or at university level. Meeste van die wêreldse goed word in Engels benader. So dit is 'n baie belangrike vak om te hê, te verstaan en om te kan praat as ook luister. Ek hoop jy het hierdie les geniet oor die beginsels en die definisie van Engels, as ook die konsepte daarvan wat jy gaan moet ken aan die einde van die jaar om dan nou sodoende te vorder. Mag jy 'n wonderlike pauze hê, geniet dit, sien jou die volgende afperiode. Totsiens!